Mwiriwe muraho, njye ndi Betty. Ndagushimira we tugiye kubana muri iyi video, amahoro y'Imana abane nawe. Uyu munsi twabazaniye urutonde rw'amazina 20, amazina wakwita umwana wawe w'umuhungu muri uyu mwaka wa 2025. Amazina meza, amazina magufi, kandi amazina agezweho. Ni mukanya. Betty Vlog. Mbere yuko dukomeza, kadushimira abantu badahwema kubana natwe. Mwebwe mwakanze subscribe, dukomeje kubashimira cyane kuko muri abantu b'ingenzi cyane kuri twe. Ibyo tumaze kugeraho nimwe tubikesha. Gusa nawe utarakanda subscribe, tuguhaye ikaze. Kanda subscribe ujye ubana natwe umunsi ku munsi. Tutabatindiye, kaduhere ku mwanya wa nyuma tuza ku mwanya wa mbere nk'ibisanzwe. Ku mwanya wa 20 turasanga izina Cisco, ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Espagne, rikaba risobanuye umugabo ubohotse, rishobora no gusobanura umugabo w'umufaransa. Naho ku mwanya wa 19 turahabona izina Ogi, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye urenze cyangwa se uhambaye. Ku mwanya wa 18 turahabona izina wakwita umwana w'umuhungu, izina Alfie, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Cyongereza cya kera, rikaba risobanuye umunyacyubahiro. Ku mwanya wa 17 turahabona izina Goose, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye icyubahiro, rishobora no gusobanura icyashyizwe hejuru. Naho ku mwanya wa 16 turahabona izina Ernie, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye ikintu cya nyacyo cyangwa se umuntu wa nyawe. Ku mwanya wa 15 turahabona izina Paddy, ni izina ry'abahungu, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye umunyacyubahiro. Naho ku mwanya wa 14 hari izina Anders, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Burayi, rikaba risobanuye gukomera, rishobora no gusobanura imbaraga. Ku mwanya wa 13 turabona izina Toby, ni izina ry'abahungu, rishobora no guhabwa abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Imana ni nziza. Ku mwanya wa 12 hari izina Azriel, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Uwiteka niwe bufasha bwanjye. Nta gutinda dukomeze ku mwanya wa 11 aho tubona izina Nino, ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Espagne, rikaba risobanuye ngo umwana muto. Niba uri mushyashya kuri uru rubuga, tuguhaye ikaze. Uru ni urubuga tugenda dusangaho ubusobanuro bw'ibintu bigiye bitandukanye, by'umwihariko amazina y'abana bacu, ay'abavandimwe bacu, cyangwa se ayacu bwite. Ndetse tukanarebera hamwe amazina meza agezweho yakwitwa umwana w'umuhungu ndetse n'uw'umukobwa. Kanda subscribe, ufungure inzogera, ujye urushaho kubana natwe umunsi ku munsi. Kadukomereze ku mwanya wa 10 aho tubona izina Ostap, ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Ukraine, rikaba risobanuye gushikama. Naho ku mwanya wa 9 turabona izina Daniel, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Uwiteka niwe mucamanza wanjye. Ku mwanya wa 8 turabona izina Pavel, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye umuto, ryanasobanura guca bugufi. Ku mwanya wa 7 hari izina Igor, ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Norvege, rikaba risobanuye umurwanyi. Ku mwanya wa 6 hari izina Artem, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bugiriki,
rikaba risobanuye kurindwa cyangwa se urinzwe. Ku mwanya wa gatanu hari izina Mikayeli, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo ninde umeze nk'Imana. Ku mwanya wa kane hari izina Kayus, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye ngo undi munezero cyangwa kongera kunezerwa. Naho ku mwanya wa gatatu ku rutonde rw'amazina 20 mu mazina agezweho uyu mwaka wakwita umwana w'umuhungu, turahabona izina Alarik, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye ngo umuyobozi wa byose. Ku mwanya wa kabiri tugana ku musozo turahabona izina Dhruv, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye inyenyeri, rishobora no gusobanura kudahungabana. Ku mwanya wa mbere ari naho dusoreje urutonde rwacu rw'amazina 20 mu mazina agezweho wakwita umwana w'umuhungu, turahabona izina Ishan, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye izuba. Wakoze cyane kubana natwe, ntuzacikwe na video ikurikira. Duhe like niba wakunze iyi video.